Wap apprend créole haïtien, français, espagnol, portugais, anglais, italien, non soit mandarin. Contactez-moi sur WhatsApp pour nous pratiquer ensemble gratis. Paris ça! Vous apprenez le créole haïtien, le français, l'espagnol, le portugais, l'anglais, l'italien ou le mandarin. Contactez-moi sur WhatsApp pour pratiquer ensemble gratuitement. Are you learning Haitian Creole, French, Spanish, Portuguese, English, Italian, or Mandarin? Contact me on WhatsApp to practice together for free. ¿Estás aprendiendo criollo haitiano, francés, español, portugués, inglés, italiano o mandarín? Contáctame por WhatsApp para practicar juntos gratis. Você está aprendendo crioulo haitiano, francês, espanhol, português, inglês, italiano ou mandarim? Entre em contato comigo pelo WhatsApp para praticarmos juntos gratuitamente. Sta imparando il creolo haitiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese, l'italiano o il mandarino. Contattami su WhatsApp per fare pratica insieme, gratuitamente. 你在学习海地克里奥尔语、法语、西班牙语、葡萄牙语、英语、意大利语或普通话吗？欢迎通过 WhatsApp 联系我，我们可以免费一起练习。你在学习海地克里奥尔语、法语、西班牙语、葡萄牙语、英语、意大利语或普通话吗？欢迎通过 WhatsApp 联系我，我们可以免费一起练习。你在学